Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award, Search for a $1 Million Amazing Story 2025. Dito'y Lagkip Di Napalabas. Amalia! Hoy, Amalia! Lari. Inton no may sakong na baro. Harabayin kanto. Asawain kanto. Be, di kamit kayat. Kapag ko mga tinakayat, Amalia. Kapay. Agbaling kanto ka din nga engineer, doktor, architect, accountant, when businessman. Sa anak to siguro nga makapagbasa ti kolehiyo. Anyan to nga rin ti mambalim mo yung panakil kanyak. Tapno mayatak nga makiasawa keng halaman. Basta. Agsagana aktong nga naimbag. Isaganak to ti amin. Tapno, ato pangasawa keng ka. Manong nemi adda kang palang iti Fortune High School. Idi yang angong kundeta nga banag ken ni Amalia. Ni Amalia, ang kalukarakmet lang manong nemi, kinaraduarak iti elementarya, ken karaduarak to, karaduarang kamto iti high school. Tay di pa lang manong nemi nga makariknaak. Dito naganus nga pusok ket bariknak ni patpateg ko isuna. Nasapa ka nakarik na iti ayat. Isungin niya nga angaw kon, saan lang nga angaw, no tigat talaga nga ipaypaysok tumano. Aging nga nagraduar kami niti high school, ket gabuta talaga nga tsak may pasnek tagbasa, no pa'y kayat kumamat datatang kininanang college sak. Ngayon tinaramid ko manong nemi, tinultulungak ni tatang iti bangkag, iti talon, numampay makitaltalon ngin makibangbangag kamlaeng, ken panagtaraken ti dingwen. Ken, tilaeng ko kami manong nemi ket ti lute nga nagdisuan ti balay, nga damat bakante nga lute nga ko kami, nga kung nadatatang kaninan. Ala, ito nag-asawa kan tumarok. Bilang inaudi, kada kayong nagkakapsat, tadi ti babae nga kakapsat mo mamanangim, ket nadadabot nga na ikamang ti adayo, no kahit mo ito nga may isinam ti balay yo, di, ito ito abe ti balay. Tadi ito ket family house tulat ta. Ang sino ka dito isagsaganaam? Tay bagam nga agsagsagana ka. Ni Amalia tatang. Ni Amalia. Saan ka dimot nga nag-college si Suna? Saan naman simre ka sales lady? Di siyudad? Lalakit isudad ati ko naman. Tegad iso. Alam mo na ipastek mo nga ron trabaho. Agornong ka. Aya? Mantan. Inukas ka sa nulaeng bingayan tanton ti talon ken ti bangkag. Tapno di kasta adabukod mo nga apit iti talon ken bukod mo nga apit iti bangkag. Gumatang kan tumaten ti kwa. Tanya ta. Gumatang kan tumaten ti bukod mo nga baka. Bukod mo nga kalding. Bukod mo nga kwa. Basta. Alam mo tan. Basta daamin bukod ko. Kaya titi manong nga tawan nga plano nga isagana ti amin. Kumanet siguro matintali mga tawan. Opo, na yung panagsagana na anak ko. Alawan. Ano nung ang mideta nga panggap mo na panangisagana iti panagasawam to. Tarumping loain deta. Saan ka basta mang namnama, kadagiti naganak kang ka, aran to hindi ka panangasawam. Yan. Hantang. Kita yung pasigurado ka na kayo. Maasawak to ni Amalia. Maasawak to lakid di. Alakid sapay ko maanak. Sapay ko ma. Anong nemi gaboy iti pasnek ko nga nagtrabaho iti bangkag ken talon ken nagtaraken ti baka ken daduma pa nga dingwen baboy kalding manok pato. Kaslasan ko napuputan ti 5 taon nga naglabas. Idi tapanggap kon manong nemi ti mapan mangarem ken ni Amalia after 5 years. Ngimiadda kon manong nemi iti asideg ti balayda insarding kon datoy
kurong-kurong ko. Takurong-kurong mat, adda kanya, adda mat lisensya. Kurong-kurong pagmunag ko, kadagitay maapit ko, mapanilako, wala saan kita. Pag ilukanak, kadagitay masapol ko iti bangkag kintal-talon, no kasta nga inagjay-lawag, nga gumatang kadagitay masapsapol ko. Adda matan nakauna kanyak, manong. Niya. Nagistambayak iti tiyanggi nga sidag ti balay, da Amalia, ket dito nga nadamag ko nga Hildo, manong name iti sa nga ili ni Amalia. Ngay bagbagada manong name nga addan nagkinaawatan da Hildo kini Amalia, ket maplamplano kanon ti kasarda. Nadismayaak, kapukawan at tinamnama. So nga nagawid ako manong. Ngam kahit ko makumpirmaran ko na, sakbay nga agmubak, mangrugiak iti sa bali nga panggip. So nga dinaramid ko manong nemi, dinaramid ko. Iti sumarunong nga rabi, binalbaliwak iti nagrubwat nga napan nagpasyar mo. Keniya, Amalia. Nagtugtugak nga rod iti ridaw da manong nemi. Kat siyempre, at da umayon umangilokat. Kat nakigtut manong nemi ni Amalia. Oh, Larry, si Kadi? Siya, flowers and chocolates for you, Amalia. Apingita ka lang. And, kwa. Sobra ka. Ala, sobra ka Agyaman Kenting yung gayam karagito intad mo. Nagtuko ka. Thank you. Ulitat niya sa lutsud ko itay, Larry. Aping nga takalaeng nga umay nakpasya rin. Nasurukin nga 5 taon, tinapalabas When? Nasurukin nga 5 taon, tinapalabas. Sorry no itaak lang. Mas daaw na, imbaga midi nga, ito may sakon nga baro, hindi ko na midin. Umay ka to armen, kat asawain ka. Kunong kanya kiti. Hindi mapingita ka lang umay. Kung amin apa nga makaoni. Insagana kami amin. Insagana nga niya. Insaganak dagiti pangasawak ka. Ana? Adan bukod ko nga talon. Adan bukod ko nga bangkag. Tarakin nga dingwen. Baka, kalding, manok, baboy. Ado. Lute, abaka idistuan to ti may patakder nga balay. Ken, dawat na urnong ko iti bangko. Insaganaam nga muna, sakbay nga umay nak-armen. Yung naladaw ti amin, Larry. Apay mo nga naladaw ti amin. Kawan, inururay ka, idi. Di ka mauray. Ti amo ka ang angaw na laing ko naka. Natulagan ti kasarmi ken Hildo. Ken kangrunan ti amin. Masiku ka kon. Anya? Tingkay nangigan, papagayam ket sumagmanulay nga paset, ti pagkasaritaan, true to love, life story ni pagayam tinga Larry iti Ilocos Norte. Nga dito iti may kalima ngayon tayo pagpilian para ti panakapili ti best letter of the first week iti bulan ti September. Idagtultuloy nga Reynaldo Ray Fiesta Sentenciador Award, Search for $1 Million Amazing Story 2025. Babayan ka ni Reynaldo Ray Fiesta dita Honolulu, Hawaii. Ken di program ating ang lagip tinapalabas. Idi Action Radio DCJC Lawag. Nga mangmangigan nyo kada 12:30 kada talas 2, Lunes aging kada ti Sabado. Ni manong yu anemi neto Nemi Ruiz. Ket no madama ka ita ngagbibuya dito page ni Paring Ray nga Ray Fiesta Sentenciador Award, paki-share,
paki-like, ken ag-follow kay kumanos ang kapay nakapag-follow iti page ni Paring Ray. Kaya no, i-upload dito yung video iti YouTube channel na nga isuntot pakabuyaan nyo na madama kay bubuya iti YouTube ni Paring Ray nga Reynaldo Ray Fiesta Sentenciador Award YouTube channel. Paki-like, paki-share, ken ag-subscribe kay kuma. Haya? Iti madama nga agbubuya kanya kita. Ito'y live tayo ni Dina Barruga Palting iti sitio uma present uncle auntie antay nga grapple dito ni Tess Paggad basta natin kini Josephine Istango ni Dina Barruga Palting ni ken dumapay nga madamang agbibuya kaya ni-share lang natin nga live iti page tayo nga Dirmanon Nemi tapnadog agbuya. Okay? Aguro ko na kita tatakal nga premyo ka na kayo, nagsurat kayo. Kat numangabak kayo. Agasan nyo ta 50,000 pesos, diabakin nyo, no, takay ti grand winner. First runner-up, 30,000 pesos. Second runner-up, 20,000 pesos. Can third runner-up, 10,000 pesos. Can may isang special award nga umawat iti 5,000 pesos. Kasanot pa nagsurat nyo, nuta kayo ket nadaan iti true to life success story na imbaligyan nga pagkasalitaan. Kas lang kaniti mabayboya yo o mabasbasa yo. Mangmangigyon ako man. Nga idi ket nagulo ti biagda, nakarigrigat ti biagda, aging ka na nga napaadal na aming anak da nga rimang ay ti biagda. Diyan nga istorya. I-computer yo sayo isan iti email address nga nemirwish@yahoo.com o nasaan ket nemerstudio@gmail.com. Muna saan kita mabalin yung i-type iti messenger ko. Uno di page nga Dirmanong Nemi. Ag-message kayo iti Dirmanong Nemi nuhan nyo nga among aramiden kita kahit yung ti paisuruan no. Kahit yung nga siyak timang interview ka na kayo. Kaya ag-message kayo iti Dirmanong Nemi nga page sayo ko na sir, kahit ko pa-interview ko niya. Una saan nga dito page nga Reynald Ray Fiesta Sentenciador Award page. Iso ti pag-visit dyan siya. Ag-message ka dito, sir, kasano ti surat. Isurat kayo, ba't no ka, una saan kita, ibaga ka na kayo, no, kahit yo, interviewan kayo, o may kain kanyak, no, maurnos ti pakasalitan niyo. Parang ganun. Kasi tarami na nagdadad duma. Kaya, amuyo ka di, nga kaduan ng mga habak nagpa-interview kanyak. Oh. So nga, napalat ororayan nyo. Okay? Ulitan tayo, dagiti ba da mga agbibuya kanyak, ni Merly Mingoy Ruiz, ni Lebiro Rasay Patok, ayan, kaya na dumapay. Kaya tayo nga i-acknowledge na kita kang kanawin nga i-share, kaya nagbibuya ka na tayo. Iti panag-live tayo iti page ni Paring Ray, ayan, kaya usat, kang kanawin nga tayo makikita tinagan na ni Norilyn Perdido Tamalay dita Bahrain. Yan kasama tayo nagdumapay nga agbuy-buya kas kini Dumingsil Adorada di Paris France ni Bobby Palada ni Rex Galapia Kakut ni Binting Wilma Agete ni Abalayan Narding Gawiran iti Kabugan Lawag City ni Mr. Aurelio Fiesta Jr. Ti Hawaii ni Ofelia Bagawisem, Josephine Stango, Alan Cortez iti Kawayan Isabela, Perlita Rivera iti Seattle, Washington, ni Rich Esmada Vlog iti La Trinidad, Benguet, Erlinda Estavillo iti Hawaii, ni Shirley Sion iti Hawaii, ni Jusel Bondok, ni Benilda Pakulan iti Santo Domingo, Ilocosur, sa atin ni Clarissa Dumlao, ni Ernest Buduan iti Hawaii, ni Mayna Domingo, Juanita Viloria iti Waipaho, Hawaii, ni Helen Capus, ni Teodoro Saludares Dugay iti Honolulu, Hawaii. Kaya namin kayo, basta agbibuya kayo. Okay? Padaanan na, kinto madamdama, Dirmanong Nemi, iti Dirmanong Nemi page. Kaya padaanan nyo, ito'y panag-live tayo para iti grand draw. Iti may kawalo nga anibersaryo ti Nemar Studio. Madamdama lang ang sa iti song. Standby. At akikita ito tumanen, ti sa balipay nga video. Thank you for watching.